kugisiremba kugira ngo dutange gahunda. None mwenga bafite mikoro duterure haleluya ka 20. Grofe. Yes. Birose bishambuke. Niturangiza. Yego. Yego. Izo mbaraga abantu bose batagira ibyishimo mbaraga Dio ako kandi ko kari gatumye nkata uziko abakristo bakigira inzika kasele trema panapo open umuntu wese utazobabara mugenzi we ndamutangarije kumugaragara ko ntahateze kuzobabarirwa hakika ya Mungu nico gusa Dio hari abakristo bafite inzika no kugira umutima utababarira ariko noneho yaduhamagara abayobozi bawe muba babarirane uko Yesu wabariye ariko natwe wabarirana takinda umuntu yakorewe wundi kirenze imbabazi za Yesu zizibicumuro ubw'amaraso ya Yesu ndi muzima ashimwe Imana n'umwana wayo Yesu wampinduye ku umwana w'Imana. Haleluya. abantu bose bazagenda bateranya abandi abantu bazagenda bica abandi mu miti abantu bose bazavuga ngo sinumubabarira ndagutangarije ku magaragaro ko nawe ntaho uzobabarirwa hari umwanditsi wabuze aravuga ngo icyo umuntu apfana n'undi ngo kiraruta icyo bapfa icyo kintu wagize piramide wagize umunara gituma utobabarira umuntu ngo njewe ngo sinumubabarira ugenda ubimenya ko nawe waciriweho iteka rwarangiye none se nimba Yesu yarababariye abanyabyaha nkatwe ni gute wowe wiperimeta nkande kwimana imbabazi wowe imbabazi waraziguze abakristo baraza kongeraho irindi ariko ndagira ngo mutangarize siku zinapita azirudi nyuma tujiwe Bwana Yesu mugende mukuri nzika mute abantu muzi igihe mumaze ariko ndi muzica musigaje Jambo ry'Imana tuza dutarama tubwira abantu kuri nimba ari tupana mugenzi wawe ugende umwegera umubwira ngo warambe muke nta muntu naze kuba mfite icyo mpfa na pasiteri ninje wa mbere ukundi twe twa mbere twaba dukoroganye ariko ikiruta gukorogana no kwiyunga Bibiliya ivuga ngo mwihangane ntegekeza abakozi haleluya Ai baba uniondoleye moyo mugumu bali unipe moyo wa upendo Bwana upendo Tumateni salama we Bwana upendo
telefone buki barijwe ijyanje. Bwana sifiwe. Dore se cyubahiro. Haleluya. Buriya Rutebuka avuze ikintu gikomeye, urufunguzo rwo kwinjira mu Mana no kwihana. Cyangwe ugakora ikintu kikurega na mugenzi wawe. Nari naravunwa n'umuntu umwe, ndavunika kandi nkama mbona ko ndananuka yabyibuka, kandi ndebe ukunda mbaranze, ndebe ukuntu dusangiye, ndebe ukuntu tubanye, urabizi wewe. Mugisha inama ndavuga ngo nzokora iki, nzogire gute iki kintu cyaje gute, ndavunika kandi namara kavunwa n'ukuntu gusaba dayimoni bagiye baramwicaza, warangiza bamwongorera mu gutwi bamwumvise ukuri kw'ikinyoma. Ndavuga ngo sinzokubabarira niyo Yesu azoza gutwara itorero. Imana tubabarire ngo ndangize ejo bundi uwo mugogo nkukuraho. Ndavuga ngo Mana yo mu ijuru uhimbazwe. Kubabarira umuntu wakugiriye nabi musoro ni umugisha, nasanze ari umugisha uteye ubwoba. Kandi nimba nzogira nabi nkumva ko hakiri intamamye yo kumva ko ubwo buzima ntobukura imbere yanje, ndacara uruhinja bene uruguru rugukenewe kuramizwa ibebero. Haleluya. Basi lapiga kaka nimba mubona ngenda ntabwo bafite Yesu. Tujya gusengera mama bahati naze, hanyuma duhaguruke dusengere icifuzo c'ibintu bibiri gusa byahana. Imana yatubwiye ngo dusengere gusa ngo iyi quartier ya Jabe, ngo twongere dusengere quartier ya Kamenge, biturangize dutanga umwanya. Bwana sifiwe. None nahaguruke, nta kindi kintu na kimwe dukora, nta pepo tugiye gufata, nta nijyo pepo tugiye gushamburira gusa cyo kubwira Imana ngo Mana, umuntu umva ko haguruke n'ukuri kuko birakureba pe, kandi numva ko usenga wicaye namahoro suko press nuko ngasenga Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tanipatia dakika 5 tufanye huduma. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa maana kitu kikishaonekana hakina na nguvu. Banani walitoka hapo nje wakicheza kisirimba, wale wabiana walitoka nje. Bapandishe mikono tu. Mlikuwa wangapi? Mmoja mlitoka nje. Haikukuwa mwe, lakini ilikuwa ni malaika, ilikuwa nafanya circulation. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutatoka tena pale mwisho hiyo gari, tutazunguruka tena Kisagara kwa imani. Amen. Amen. Mara 3 pale kwa mlango, mara 3 tunakuya hivyo. Amen. Nina lazima wa vijana wenye kuwa na nguvu na wa baba wa socha tutile kisirimba. Ndio. Ibaroro yangu. Aiwe! Ibaroro yangu.
umugisha. Hallelujah, yo. Oh, yo, 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 yo. Oh, oh, oh. Hallelujah. zaririmba indirimbo ishimye ibyo Kristo yakoreye muri twe. Zaririmba indirimbo ishimye icyo Kristo yakoreye muri nje. Zaririmba indirimbo ishimye ibyo Kristo yakoreye muri nje. Zaririmba indirimbo ishimye ibyo Kristo yakoreye muri. Zaririmba indirimbo ishimye icyo Kristo yes. Zaririmba icyo Kristo yeah. Kandi ndirinde zaririmba icyo Kristo genda tuzama kanaduhamiriza ko nawe ari muri twe. Yaduhaye umwuka wayo atubera umufasha, umuyobozi w'uru rugendo rugana ku Mana Data. Yaduhaye umwuka wayo watubera umufasha, umuyobozi w'uru rugendo rugana ku Mana Data. Iki ni cyo
atubera umufasha umuyobozi w'urugendo rugana ku Mana Data yaduhaye umwuka wayo atubera umufasha umuyobozi w'urugendo rugana ku Mana Data gendana Hallelujah, hallelujah. Turanga sebeni turirimbe natamike isigaye. Yes, hallelujah. Hallelujah. Natekereza indirimbo tugiye kuririmba turayizi twese turashobora gufatikanya kuririmba nawe. Hallelujah.
Imana